Vanangisha wale potential ke subject pronouns. Subject pronouns can create tincha shoot dora ger keke. Misha gor no ba shoot dora ba kek la riede ton la kalat ketin kariede to shal ke subject pronouns ban churai ke kwiden ke bukon ko jega yo me shad ken. Misha subject pronoun chaka mat ke mishal ke riede chal ke to be bukon ko je ka jalisana me kan kon wen yam gwasa me ringi ke bukon kana mi jiram jidit de ji jogono jin gorno jin be subscribe ka no language school ko bingi nitin gona kan bi ke shamala je ka pet gwada danen chaka larich bi shu gor be comment ba miti ka char bijato bagwasama asho parejin wojin bi channel bi support bi subscribe ka bi notification bell ba bi jetwany ko mi chete ke ngi mi gwa mi chakala rej be shamala shube ke jikapet ngi jetin go kan ka kwigan ka go kan kwin entity ban yi chuto wasme mi chalar no nene I ngulu demo durani and I lurne han Misho I lunahan I mo jen cha shuran cha ger ka jamo jen chale subject pronoun ka jamo nen I mo Mishi I nen chale han chale subject pronouns we maloda janene kon misha we lurana kon lo mongwan yen chale lurana kon ke de yen wene ba Shale we you lurani jin you take reba deni chole yen you raja karamkel ke you raja kanero mi ramkel ba jogo you lurani jin buka nero ba jogo you mulunode yen man yo jek pingwada mana name amishwale she raje ka kwinyal durani jen she a subject pronoun man kat linkon de bok subject pronoun kan dial duno jen raje ka kwinyal mishawu she ranye na ka kwinyal ki ka kwishek ki ka kwimala ngot chwale she duno jen chwale ka todan chwale jen konwa chol konwa ane jen che wenin jen che ben jen che tene ano changle la shek ban ngut chol kon e jen anem bi kon nyal ko la maten ki dol ki wut ki shek ki ngot ki tut bu kon de gen ban ko la ngai dino mi cha wejen chale fresh an mo ki ma kan tiang che ngai kona you do dien jen cha roiten raja ke yen you me raja plural ka tungwan no misha we you lurno no yen you yen misha we he raja ka kwiwuda muluno de jen he a jen you me kane she atigan gadek ala she raja ka kwinka raja ka kwinyal chikono chole jen la hi me bane raja ka kwi wuda chale jen tut ke wut ke dol chale hi mishi i shenen bi ngaji no mongu raina ka kwi wuda ke raina ka kwi nyal sorry ke raina ka kwi wuda ke raina ka kwi dol wana gwata me they lun ken they chale ken they ken miche kon pek me tuk ano binyolo jong nyok wana kali sanado dien gwada me mderan ero palpin che nyod yenen ke tuk den wode tukon ke mishal ke subject pronoun jen pa ko ra ke kwide cha kula mat ke mishal ke to be chet ke am chet ke are chet ke is ban ko je gwada mone chalo where to be subject pronoun chikona ngaje no nen gar can should run
no ba ko mo ke min ko nen chola I ke we ke you ke they no so chal ka subject pronoun made to be ka raja ken tama la present tense kam rai kon ke positive na me janda na bukon goro bukon ngach ko very important broad palping and okay jin ngi jama wana ten gwadamen man yam michawe I am man ci kon jigenen I michal is subject pronoun am me jen kula la to be I am lu no de en do kon jigeno am chere ko chere ke I am a hen kan dang ro de la hen bane I am a hen we are malude we are ke kon mi singi nam nin che jeganin ala kon lon wi ka kon mi cha we are ka kon you are a jin ani charo ke you and go you ka baro mi cha we a jin de la bono ke jen bo yo ban yo je pin kwa dum you are a jin she is lunone a jen gwadame timgoro de konager ko ban je ko ngaje no mutu ko no jana jamin ger gwadam na melu no ejen okay ejen namlu no ejen shale she is she raje ke queen word ka no ejen you are no kayen you are kayen you are ni am lunu ejin la dung ram kel ci ko rajanin kaname namana then cha lar wodi mi chale ejin lo raja ku ram kel du non tam you are me ci buray kan kayen raja ka tongwan gor jeno bi deg den bi ngaj ko do dan li ngaj ke ja wana gwatame he is lo nodi gwadame de kono me de kon nyom ger kono lo no ejen he is ejen ka do brande kono ger keja he is ejen they are gwadame chal no de ka ken banna me nyom ger kono namlo no de ke ken en chan ying no they lord no ken lo they lord ne ken mi chao they are ke ken okay jen lo mo gwat me kujemo bi chu gorno bi listen me bi nyane de ko ken ko de ken te ka ngech ko do dan de ken subject pronoun ke ten cha ger national ala shoot karwa de shale noun al mishali mo jigi shoot by shole noun yo mi cha replace ke cha ger ba chole de to take a subject pronoun kan subject pronoun kan tin tempai ko right ten should ke I should ke we should ke you should ke she should ke you the dien should ke should ke the when ke it bone subject pronoun do dan deri jekaja waye jen ngi jadana de kon ngi jen wala en ban yo jeke ngi jodien biya tegamal bye bye